Шветемпе кюлесем пырпа витенчеш пулинте унчине тухма тахтамалла. Валхали ширпленце щитеймень хулыныша вище 20 сантиметрдан ытламар. Шакна тем жань пулышсем шута елмеще. Ингек хайне нумай кеттермен епреш районенче аршин парайне ансагайна. Цепленрех Надежда Александрова сюжетенче. Пөлдер пирін республикара хелеге вғыта егешін шывагай завильня. Паришу Башкарда тепри Куславка районенче. Кыжал юған живзем парба ергелі видмедель гереймериш, хурлықлығы бар жетірі. Шуге бір жинже шын бұрна жетадылна. Чук уйығын мүнжі чымыжынча, епреш районенче перін ингек пулда дұхры. Херх егеш уйхи аржен паржине тухса, Парайня гайза путса веченде. Ирбе ирех поржине пулдыт магайна. Анжақта премш пор был пиде азранулы булмала. Пиде начар пор. Тада юржуны гышын ингекли вырынзем булзам юрайынче кужа гурынмаще. Шавын бада шылавшызем азранулы булмайдайше. Шуге поржине кеме юрамаш. Унын хулына же 6 сантиметрдан иртсен гына ондырық ерекін шүреме булать. Ингекелек нишинзене вғытра болшма ядарлы службызен педимбех бур. Шинейші техника, шавжутра аэрошуназем оста специалистем. Анжақ нумайдюхне пудаган батне шитме вғыт керлі. Севе живра варашен вунбелік минутраны тлачы даймаш. Шавын бада кашнин хыйне упрамалла. Анзат ергесіне бұғынмалла. Поржине дұқсасын вагына кірзе үксен, пор чыдайма ребулзасын, хывна лыпкыды дас пулать. Порайне кайны самантрағынде алзене сарза, мінледе болын шак вагыра хывын күлеткене шүлде хварас пулать. Намыс пулмаш, пиди хыды кышкырза, юнашар, юлдаш сем, шинзем булдасын, булзем сире илчер. Шыва кірзе үкнешін назыр ғазан ұн батне пыр дырық васказа чупса гаймалламар. Майбен хырым жинже шуза бумалла. Вагыран алайынжи ябаласем пулышны бедур цаглармалла. Шылавшызыне чынзе илмели номерзіне де ацрақтытмалла. Кесе телефонен жен шырвуники ешер бірі, ағал телефонба 01, тада шырвуники номерзен бешін гравлама юрать. Чвашин Гларым Надежда Александрова, Дмитрий Макаров.